Danas imam posebnu gošću. Jako mi je drago da imam priliku razgovarati sa Anitom Žilak, medicinskom sestrom iz Zagreba i hrabrom mamom 3 djece. U 26. tjednu trudnoće Anita i njezin suprug doznali su da njihovo dijete ima veliki tumor na vratu koji ugrožava njegov život. Umjesto da odustanu, oni su se odlučili boriti za svoje dijete i njihov je sin ušao u medicinsku povijest Hrvatske. Na KBC-u su ga tijekom carskog reza, tijekom poroda prvo intubirali, nakon toga operirali i danas se jako uspješno oporavlja i ide prema potpunom zdravlju. Više o tim, kao tome kroz što su prolazili, što im je pomoglo, kako su prevladavali poteškoće, danas ćemo čuti od Anite. Anita, puno hvala da ste se odazvali mom pozivu i da ćete s nama podijeliti vaše iskustvo vaše obitelji. Hvala vama na pozivu. Dakle, prvo je, vi ste u 26. tjednu normalne trudnoće, sve bilo u redu, čuli takvu jednu vijest, da je dijete teško bolesno. I što vam je tada prolazilo kroz glavu, kako ste se osjećali? Bio mi je šok veliki, do tada je bila uredna trudnoća, nisam se tome nadala, nisam to očekivala. Bilo je teško prihvatiti, u biti tu i probaviti informaciju. Znači da je dijete koje nosim da je teško bolesno, da velika vjerovatnost da možda ni neće doživjeti ni sam porod, da neće ni preživjeti porod. Bilo je izazovno, bilo je teško, bio je puno tu straha, neizvjesnosti, pomiješane emocije. Vi ste, kako je uopće došlo do nalaza toga, dakle u 26. tjednu? Došli ste na redovni pregled? Na redovnom pregledu, zapravo moj liječnik tada bio na godišnjem, pa sam išla privatno, jer nismo se uspjeli uskladiti moj doktorov godišnji. Liječnik me je pitao, kao prvo mi je bilo malo čudno, kad me je pitao, ali do sada sve bilo u redu na pregledima. Sam ja onako, da je, upitnik nad glavom, biti on je prvo pogledao sve, rekao mi je sve ovo ostalo, sve što je ok, i onda je rekao da vidi nekakvu tvorbu na vratu, jer na dosadašnjim pregledima, da li je liječnik to vidio, primijetio, nije. I biti uputio me tad u Petrovu bolnicu liječnik, gdje sam zapravo čak mislim da je sutra dan da sam odmah išla na ponovni pregled, da se ponovno pogleda, da vidi da nije slučajno neka greška. Mislim, jako teško je bilo da je doktor pogriješio, jer je bio već i tada dosta velik tumor i nije baš da je sad mogao se baš ne vidjeti. Da. I kada ste doznali, oni su vam predložili mogućnost prekida trudnoće? Da, nakon što je magnetom potvrđeno da se radi o tumoru, teratomu, možda čak je bilo potencijalno i sarkom, doktorica me je zapravo pitala u kojem ćemo smjeru ići. Želite li vi zadržati trudnoću ili ne? Meni prekid trudnoće nije bio uopće opcija. Rekla sam da želim zadržati trudnoću, da ne želim dijete jednostavno nositi na duši, da pristajem na sljedeću proceduru koja je već bila predviđena. Dakle, Stjepan je tada imao 6 mjeseci. To je već velika beba. Da, velika beba. I dobro, i vi ste uglavnom rekli ne želim pobačaj. Bez razmišljanja, tako je. Super. Sjetila sam se prvo svoje djece koju sam sad već rodila, da slučajno saznam da njima nešto, nekakva takva slična dijagnoza, vjerovatno ne bi razmišljala o prekidu njihovog života. Definitivno razmišljala bi u kojem smjeru liječenje bi išlo, tako da nije mi postojala razlika između tog nerođenog djeteta i rođenih djeteta. U mojoj glavi, to i u mom srcu, to su moja djeca i borit ću se za njih. To je bez razmišljanja, bilo instinktivno. A kako je to sve doživio vaš muž? Pa slično, on je istog stava, zapravo mislim kad sam donijela tu odluku nisam ga ni pitala, mislim to se podrazumijevalo, nije nam čak to nikad bilo ni sporno da nije tema, to uopće bilo jasno da ćete svako svoje dijete roditi. Da, bio mi je velika podrška u tome, toj cijelom teškom razdoblju, pogotovo u početku dok nismo to prihvatili, bilo nam je teško, bili smo podrška jedno drugome i podupirali smo jedno drugo. I kako je onda dalje bio tijek? Dakle, postavljena je teška dijagnoza, vi ste rekli da ćete zadržati svoje dijete, da se želite boriti.
I u kojem smjeru su onda išli, dakle, razmišljanja i razgovori s liječnicima? Sazvan je konzilij stručnjaka raznih vrsta i dogovorili su se da im je cilj svaki tjedan pratiti bebu, pratiti tumor, kako raste i kako se razvija. Cilj je znači izdržati do 38. tjedna, do pune zrelosti zapravo djeteta. I tada je bio predviđen taj poseban carski rez koji je znači djelomično su porodili samo znači glavu i tumor i vrat bebe i uspostavili dišni put, što je zapravo bio najveći problem. Dok je on još imao preko vaše posteljice kisik je primao, da, a oni su mu otvorili put da može prodisati. Da, bio je povezan još na posteljicu da prima kisik i krv, jer nisu bili sigurni hoće li iz prve baš uspjeti, koliko će to trajati. Bilo je znači više opcija, plan, prva opcija, druga, treća, mislim da su 4 bile potencijalne opcije, na sve su bili spremni, sve potencijalne mogućnosti, ukoliko ove prve, da nisu slučajno uspjeli iz prve, ali uspjeli su već sa tim prvim postupkom, znači intubirali su ga uspješno i uspostavili dišni put i onda su dalje do kraja dovršili porod. Da. Dovršili porod i s njim onda išli na operaciju. Onda on išao je na intenzivnu prvo, snimali su još jedan magnet i bilo je u planu zapravo tek sutradan operacija, ali je profesor Prgomet je odlučio da ne želi baš čekati, da ga želi odmah operirati, tako da ja zapravo nisam ni znala da je on na operaciji. Ja sam se još oporavljala sam se od anestezije, tek poslije mi je suprug zapravo javio kad je već praktički bila već pri kraju operacija, da je uspješno odstranjen tumor, što je veoma bitna stvar kod te vrste tumora, da se u cijelosti odstrani, da onda zapravo više nema. A u biti ta maligna komponenta je zapravo, koliko sam ja shvatila, je potencijalno opasna, da se ne odstrani cijeli tumor. On je odstranjen u cijelosti i zapravo se ne bi trebao ponovno pojavljivati. Takva mu je Vi ste, dakle, kako se približavao porod, termin, vi ste u stvari cijelo vrijeme bili u toku sa liječnici, su vam govorili sve te? Svaki tjedan sam išla na ultrazvuk, pratio se znači taj tumor, jer sklon je taj tumor nekontroliranom i brzom rastu. On je rastao, ali opet u nekom, recimo, u primjerenoj veličini je bio, nije neke abnormalne veličine, mislim bio je skoro veličine zapravo glave, mogao je biti još puno veći. Mogao je uzrokovati preopterećenje cirkulacije, anemiju djeteta, opterećenje, znači srce u biti je moglo nastradati, posljedično i bubrezi i mislim moglo biti svakakvih komplikacija, što je bilo za očekivati, ali Bogu hvala ništa od tih komplikacija dodatnih nije bilo. I vi ste sve te komplikacije znali, vi suprug sa vama su o svemu naravno razgovarali, čak je bio plan da vi budete budni, da rodite u spinalnoj anesteziji kako bi bili budni, ali se od toga onda odustalo. Da, zapravo kad sam bila kod anesteziologa, pitala sam koja će vrsta anestezije, ona je pretpostavila da će biti vjerojatno spinala, što je za redovni carski podnormalno, ali ovo je ipak i bio specifičan zahvat i doktorica ginekologica ginekologinja je zaključila da bi ipak možda bolje i za bebu bilo zbog anesteziju da primi preko mene, pošto će biti to zahtjevan zahvat i porod, da bolje zbog mene, da budem ja potpuno, dakle da se ne dogodi nešto u tijeku. I da se ne riskira biti taj prijevremeno odvajanje posteljice, da čim duže bude opskrbljeno dijete sa krvlju. Da. Super. Kad čovjek gleda, ja sam pratila te izvještaje koji su izlazili van, svi su mediji o tome pisali. Koji je to bio pothvat? Kakav ogroman pothvat ljudi koji su se svi ujedinili u tome da naprave dobro za vašeg Stjepana. Da. To je zbiljam dojmljivo. Je, zapravo nisam bila ni svjesna koliko je to veliko, koliko je to, velika stvar što su napravili. U jednom trenu su rekli da je u sali bilo 20. Da, bila je puna sala. Da su svako radio svoj posao, cijeli jedan tim i u stvari
priliku za taj timski rad i sve to što su napravili ste im dali vi i vaš suprug koji ste se odlučili boriti za Stjepana i za njegov život. Ja se uvijek mislim koliko toga se može u stvari napraviti samo ako se ide dalje, bez straha. Mislim, sa strahom, ali opet. Ja. A što vam je bilo u tom vremenu, ta praktički skoro 3 mjeseca do poroda, što vam je bilo najteže? U početku mi je trebalo dok se malo saberem, dok prihvatim tu informaciju, odlučila sam da ne želim taj ostatak trudnoće provesti u strahu, u pretjeranoj brizi, u strepnji. Nisam to željela ni sebi, ni svom djetetu u krajnjem slučaju. Molila sam se Bogu da mi da snage, da jednostavno da ostanem smirena, da ostanem bezbrižna i da se radujem završetku zapravo te trudnoće, bez obzira što sam bila svjesna da možda i neće biti baš sretan ishod, ali sam se pripremala i čak i za tu opciju i tu mogućnost, ali eto, dragi Bog mi je dao snage, svakodnevno sam se molila, predavala ga pod svetom misom, pričešćivala se i mislim da mi je to bilo ipak veliki vjetar u leđa. Snaga i mir. Vi ste bili cijelo vrijeme to u bolnici? Ne. Vi ste doma bili i dolazili ste jednom tjednom na pregled. I u principu kad je došao termin ste onda tek ušli u bolnicu. To jutro sam došla u bolnicu, hospitalizirana, tako da u biti jedino što sam na magnet kad sam došla, to sam bila dan ili 2, ovo ostalo sam sve bila od doma. Super. I to mi je bila velika stvar, da sam mogla biti sa curama doma. Pa da, a koliko su stare vaše kćeri? 5,5 i 3,5. Dakle, male. A kako je to sad bilo sa njima sve skupa? Kako ste uspijevali s njima to podijeliti ili ne podijeliti ovaj dio koji ste nosili težak? Pa htjela sam da i one znaju, odnosno htjela sam ih upozoriti da postoji mogućnost da možda braco i neće odmah doći iz bolnice, možda neće uopće preživjeti porod. Htjela sam da se ne iznenade ukoliko dođe do toga da jednostavno ne preživi čak ni trudnoću do kraja. Ne znam, baš smo odmah u početku kad smo saznali, nakon izvjesnog vremena smo im rekli da je braco bolestan i upozorili na potencijalne... Da, koliko oni mogu razumjeti, ste s njima to podijelili da ne budu šokirane. Da ih ne iznenadi ukoliko dođe do toga da braco ne preživi. Uh-huh. A kako je reagirala vaša okolina, vaše obitelji na sve to, na tu tešku dijagnozu, na vašu odluku da idete do kraja? Kako je to bilo? Bilo je njima teško, ja čak imam osjećaj da je čak njima bilo i teže nego nama. Ja sam nekako to relativno brzo prihvatila, pomirila sam se s tim, prihvatila kao najnormalniju stvar i ne znam, čak često puta sam ja njih tješila i hrabrila i bodrila nego oni mene. Da, ali opet vjerujem da to ipak je milost. Pa da, sigurno je. Da ja tu svojim snagama ne bi mogla nositi, da nisam u vjeri, ne znam iskreno kako bi ja se s tim nosila, vjerovatno bi mi bilo puno teže i vjerojatno bi bila u grču cijelo vrijeme i u tom nekom, ne znam, strahu, tjeskobi, ali nisam, bila sam smirena nekako, osjećala sam da će sve biti u redu, imala sam neki dobar osjećaj i povjerenje u Boga. Ali da li je netko iz vaše okoline s nerazumijevanjem reagirao na vašu odluku, dakle da poštujete život svog djeteta, ne, super, nije. To je divno da ste u takvom okruženju koje vas je podupire. Mislim, makar do mene nije došlo. Ne, pa to u redu, to je super, to je baš predivno je kad imamo oko sebe ljude koji nas isto podupiru. A kad kažete da je vjera vama jako puno pomogla, niste se pitali pa zašto Bože, zašto baš, Jesam. Zanimljiva je stvar da zapravo kako je došlo do trudnoće. Bila sam taman taj mjesec kad sam ostala trudna, početkom tog mjeseca sam bila u susjednoj župi na duhovnoj obnovi, odnosno duhovnom kursilje tečaju.
Da, i nakon njega sam dobila sam poticaj da, kako smo već par mjeseci suprug i ja pokušavali dobiti treće dijete, nismo do tada uspjeli, a taj mjesec nam baš nije odgovaralo jer sam se računala da će mi termin taman biti na Šogoricin termin svadbe. Dakle, vi ste to visoka matematika sve. Da. I čak smo se dogovorili suprug i ja da ćemo sad napravit ćemo sad pauzu par mjeseci, čisto da izbjegnemo taj dio i nekako me kopkalo me to. Nekako sam osjećala da nije ispravno da se ja sad Bogu miješam u planove, da ako želi da će mi tada, ako ne, mislim kak nije do sad, neće. Nekako sam molila, Bože, nemoj sad. Pa da, razumijem, pa da. Da, u tom trenutku, mislim, nije mi odgovaralo taj termin, ali odlučili smo da ipak nećemo da prepustite to, prepustiti se, da. I onda kad sam saznala, nekako mi nije bilo jasno, Bože, zašto sad ti si, neću reći nagovorio, ali ti si me potaknuo na to. I sad nekako, bila sam zbunjena. Malo mi je to bilo čudno, ali opet, kažem, baš zbog toga mi je nekako bio mir. Ti si to započeo, tebi to prepuštam. Pa ti završi. Da. Ti završi. Tvoje. To je tvoje dijete. Da, i čak je znakovito je bilo na tom samom tečaju, kad su moji biti zapravo animatori koji su mi na Krapnju, isto u Korsilju, duhovna obnova na Krapnju. Da. Moji tadašnji animatori su bili isto na tom tečaju. Oni tamo kad su bili svoju priču, svjedočanstvo svoje iznosili. Zanimljivo je da na trenutak kad je Nikolina, kad je govorila o tom kako su se oni sa sinovom bolešću suočavali, kako su to prihvaćali, kako je njoj zapravo oslobađajuće bilo kad je čula, odnosno kad je u srce došao citat iz Evanđelja o slijepcu od rođenja, kad su pitali ga Isusa da li je on slijep zbog toga zbog kako je išlo, da li su zagriješili roditelji ili on. Dakle, da li zbog grijeha svojih otaca ili zbog svojih grijeha. I kad je Isus odgovorio ne sagriješi on niti njegovi roditelji, već da se proslave djela Gospodnja. Mene taj citat baš me dirnuo, ja sam se rasplakala. Ja sam se sad stvarno ježila kada ovo govorite. Ja sam se rasplakala na to. Meni u tom trenutku nije bilo jasno dakle sad to, zašto sam se ja sad tu rasplakala. Nije mi tad ništa bilo jasno i tek poslije, kad su se odigrala ova situacija, tek poslije mi sam se sjetila toga, kao da mi je Bog navijestio to da će biti neka bolest u pitanju i da će se Bog proslaviti. Da. Tako. To je zbiljam nevjerojatno što sve čovjek unutra prođe. I koliko je u stvari taj pristanak, taj da Bogu, to prihvaćanje, ali i ljubav. Rekli ste kao da ne vjerujem u Boga, koliko bi bilo teže. Da. Ali ja poznajem žene i muškarce koji nemaju osobnu vjeru, a kojima je ljubav prema djetetu, njihovom, ta naravni dio, ne nadnaravni, ali naravni im je bio toliko jak da su rekli, pa ne, pa to je, mi razumijemo da je to dijete, to je naše dijete. Instinktivno. Tako je, to je moje dijete, mi ga želimo, tako mi je divno ovo što ste rekli, da uopće niste radili razliku između cura i njega, pa mislim, to je... Da, meni taj čin rođenja mi ne predstavlja sad da je sad to moje dijete, a prije u trudnoći nije bilo moje dijete. Meni to nema smisla i čak ja ne vidim sad tu neku preveliku hrabrost. To je meni bilo nešto instinktivno, nešto prirodno. Što majka brani svoje dijete, pogotovo kad je bolesno, kad je još više izloženije, kad ga treba još više zaštititi. Da. Vi ste, dakle, kad ste došli, kad ste se vratili doma sa njim, dakle, vi sad imali ste nekakve specifičnosti, jel tako, u odnosu na brigu o njegovom zdravlju? Da. Dakle, koliko je to sad zahtjevno, koliko je taj dio? U početku je bilo dosta zahtjevno, bilo je više posljedica koje su, hvala Bogu, malo po malo, s vremenom su se sve te
zapravo zdravstvene te poteškoće su se sve stabilizirale, normalizirale. Još je ostao problem sa dušnikom koji nadam se da će kroz izvjesno vrijeme i on se oporaviti, tako da on se sad normalno motorički razvija, neurološki je sve uredno. Zapravo, pune ruke posla s njim. Pa je. A rekli ste da on sada zbog ovih poteškoća sa dušnikom još uvijek ne može te glas njegov čuti, jel tako? Da. I kako to sad izgleda imati bebu koja ne plače? Zahtjevno je. Da, baš prvi tren si misliš, ok, ali da. Plače, ali se ne čujem. Moram ga stalno imati na oku. Zahtjevnije mi je ne mogu sad otići u miru, ne znam, nešto u sobu riješiti, ne mogu ga osluškivati. Zapravo čujem čak, ja čujem po načinu disanja, čujem. Da on plače, da on nezadovoljan. Da se uznemiri. Više sam na vid fokusirana, čak i kažem i sluh taj malo istančani. Tako je, razlikujte već. A kako to bude po noći? Imam kameru iznad kinderbeta i onda kad se on meškolji, kad čujem, pogledam, onda vidim da li je grimasa, da li plače, da li samo meškolji. U početku sam si navijala sat, bojala sam se da ne zaspem. Srećem pa smo muž i ja lakog sna, pa čujemo. Super, kako te neke stvari sve to Bog s razlogom, da. Tako da sad smo već opušteni, dobro spava po noći, nije da se prečesto budi, tako da već smo se mi A cure, sestre, kako su one na njega reagirale, kako sada? Brižne su, veoma su brižne, pažljive su, čak malo i previše oko njega. Malo smo čak sa ovom mlađom malo previše, preblizu, pa sad ja da ne može se ni okretati, legne pokrene, ne da mu da diše. Pa da. Nema zraka. Ali dobre su, brižne su, paze bracu. I koliko je vama pomoglo to da ste medicinska sestra u svemu tome? Pa bilo mi je lakše prihvatiti, biti u bolnici dok je bio, sve te cijevčice dok su bile na njemu, dok je dok nismo ga smjeli u početku ni primiti, tek sa 2 tjedna skoro je imao, kad smo ga tek prvi put mogli primiti, bilo je teško i izazovno, meni možda malo lakše jer sam te struke i to mi nije toliko strano, suprugu je malo ipak bilo teže, nije te struke laikije, pa ono ipak malo mu je trebalo vremena dok on to ipak prihvati. Koliko ima tih elemenata u stvari koji se trebaju svi poklopiti da bi čovjek mogao dati djetetu sve što želi. Vi ste jedan razlog zašto kad smo razgovarali o spinalnoj anesteziji ili potpuno je bio što ste ga vi htjeli krstiti odmah. A kako je to onda bilo? Kako ste to riješili? Kad sam došla to jutro na termin dogovoren poroda, mi je doktorica rekla da ću ipak ići u opću anesteziju i objasnila mi proceduru sa postupak kakav će biti i onda je meni se upalila lampica, ali ja ga želim krstiti, možete li vi, kad ja već neću biti pri svijeti, možete li nekog zamoliti da krsti Stjepana. I onda je rekla ona, dobro, kad dođemo tamo nekom će već reći. Smo došli na Rebro u salu, ulazimo i dolazi doktorica do mene, kaže, Anita, ništa ne brinite, imamo časnu sestru u sali. Ona super, instrumentarku, da, ona će krstiti dijete, tako da ništa ne brinite, to mi je baš bilo potvrda da Bog sve to vodi, da šta se ja sad brinem, ko će ga krstiti. Mi smo čak i angažirali smo svećenika koji je pri Rebru, ali na kraju nije bilo potrebe da on dolazi. Znači ona je sudjelovala u Carskom i sestra bila. Pa u biti mislim da je ona instrumentarka od Torinca. Da, pa da onda došla pomagati. Bila je tamo među svom tom skupinom svih djelatnika. Ali došla je do mene, poškropila me svetom vodicom, dala mi kronicu i nekako baš sam, još dodatni mir sam osjetila tada, baš da. A da li ste se molili nekom posebnom svecu ili svetici u ovom vremenu od kad se dostali? Bilo je tu mnogo molitve, od krunice Svete Ane, imala sam škapulara Dominika Savija, onda svetica Ivana, odnosno Džana Beretta Mola. Džana Beretta Mola, da, nju sam tek prvi put tada čula. Koja je dala život za svoje dijete. Da, bilo je raznih devetnica, cijela biti molitvena vojska je bila cijelo vrijeme uključena, tako da plodovi su se već tada osjetili u samoj toj trudnoći, taj mir koji sam imala, to mi nije bio od mene, nije bilo, nisu to bile moje snage, to je bilo sve izmoljeno.
I kad gledamo sve ovo, što vam je bilo najteže, recimo sad da ženama koje se nađu u obiteljima koji se nađu u takvim situacijama, evo, što je vama bilo najteže? Čim ste se najteže nosili? A u samoj trudnoći teško je ostati miran. Ja bi se bila bi optimistična, mirna, držala sam se za pozitivne stvari koje, na primjer, nije, kad smo išli na pregled, tumor raste, nije dobro, ali pluća su dobro, srce je dobro, bubrezi su dobro, tako da više sam se za te pozitivne stvari sam se držala i nisam htjela da ove negativne stvari da me poljuljaju. Nekako sam optimistična sam. Čaša mi je bila uvijek napola puna. Da. I s tim sam se nekako nosila. Nisam htjela da me sad to što je negativne te potencijalne mogućnosti, da me to obeshrabri. Da, i u stvari to je koliko je važno te vijesti davati na jedan ovakav dobar način kakav su vama liječnici očito davali. Pa mislim, bili su dosta, vidjela se briga, zabrinutost, vidjela se da nije to sad stvar koja je česta, nije baš da su bili optimistični, više sam ja nekako crpila taj optimizam. Super, mama, da. Da. Oni baš, mislim, nisu mi htjeli ni davati baš pretpostavljeni lažne neke nade, ali nekak ja sam se držala, za to mene je to držalo, da sam vjerovala da ipak i to što nije uzrokovalo nekakve dodatne komplikacije, i to je bilo dobro i to je bio plus i s tim sam bila sretna i zahvalna. Nek nije gore. Da. Nije dobro, ali nije gore. Da, ali to je ono što ste rekli i u tom svjedočenju ovog drugog para, kako vas je dojmila ta rečenica da taj odgovor Isusov da će se Bog proslavlja po nečoj bolesti, po nečoj težini. Mene je baš dirno jedan razgovor sa mamom, sa gospođom Livajom, koja je rekla kako su ona i njezin suprug u stvari kad su doznali da im je prvorođeno njihovo dijete, da je bolesno, da ima Down sindrom, kako su u stvari plakali i da su onda u jednom trenu shvatili da oni plaću za sobom. Da. Za svojom idejom o svom djetetu i za tom kako bi to trebalo izgledati. A da u stvari da se oni trebaju usredotočiti na svoje dijete. Ja? Kako je to taj fokus samo kad se promijeni. Ja? Čovjek, vi ste sad ovo opisali kako ste se vi u stvari na svog Stjepana Da, meni isto bilo, mislim, ja sam bila spremna na opciju da će sve biti super, da neće biti nikakvih posljedica. Bila sam spremna na posljedicu neke zdravstvene veće trajne poteškoće, na to sam se pripremila i na mogućnost da ne preživi. Nekako sam ja ipak sebi želim biti spremna na sve, nadam se najbolje, a mislim očekujem potencijalno i najgore. Čak i na to sam bila, mislim, ne mogu reći spremna, ali sam se nekako pripremala sam se i suočavala. Nije da sam ja sad bila u oblacima, da ja sad samo vjerujem sve će biti dobro. Bila sam svjesna da postoji velika šansa da možda i neće sve biti dobro. I nekako sam molila Boga, ako si već to mi namijenio, onda daj mi snage da to preživim, da se znam nositi s time. Vi ste rekli da vam je suprug bio potpora cijelo vrijeme, dakle u toj odluci da poštujete život i u svemu. Kako je on taj dio podnosio, te neizvjesnosti? Jer nekad je u stvari, ja imam dojam ovo ko što ste rekli za obitelj, da je nekad muškarcima teže, jer mi stalno radimo nešto za to dijete i koje nosimo, a oni u stvari mogu nama davati potporu, ali ne sudjeluju toliko izravno kao mi. Da, on je više bio, kao tražio je, ne znam, potencijalne opcije liječenja, više u taj dio se rješenja, da, mislim, super. Tipično muški. Pa da, super. Da, čak je u biti on je i stupio u kontakt sa jednom doktoricom koja je zapravo i savjetovala da se napravi taj exit procedura, taj za porod, ali ona je rekla da to ne rade kod nas, da to jedino, ne znam, u Engleskoj, ne znam, Belgiji,
u stranim zemljama, što meni baš iskreno nisam baš bila sklona tome, ali nekako ono sam... Putovanju, da odete sad van Pa negdje. da, ipak roditi u stranoj zemlji nije Tako baš je. ono, da, kako ću se vratiti, kako ću udaljena praktičnih od stvari, djece, dvoje tko će djece ostati sa tu, djecom, suprug da bude sa mnom, nije baš i sam transport bebe, mene, nije Da. baš... Nije Donosi baš puno tehnički- dodatnih problema, pa da. Da, nije baš nešto što mi je baš se svidjela ta ideja. Onda kad je doktorica moja rekla da planira istu tu proceduru napraviti prvi put kod nas, onda sam bila sretna, onako super, odlično. Ne moram razmišljati hoću li prihvatiti poziv taj neki vani ili kod nas. Tako da mogu hvala, pa su oni se uhvatili u koštac sa time. Ipak je to veliki za njih bio poduhvat. Naravno, Cijeli evo sad tim su je ga bio- napravili i sad idući puta će moći s većom lakoćom drugom Da, nekom da, djetetu pomoći. Tako Biće da, drugi put lakše. Pa da. Da li vas je neki liječnik ili neka sestra od cijelog ovog tima koji se o vama tako dobro brinu, da li je poseban dojam ostavio na vas? Znači, osim što sam spomenula već časnu sestru koja je Mirjanu, koja je krstila sina, velika mi je zahvalnost za doktora Čaletu koji je zapravo intubirao i koji zapravo i dan danas vodi njegov oporavak. On uz profesoricu Grizelj koji su na neonatologiji na Rebru svih tih 3 tjedna dok je bio gore na intenzivno su bili uz njega. Da li on mogao, jeste ga vi dojili ili da li je mogao sisati ili ne? Ne, Nije. znači u početku imao problema sa jezikom, nije čak mogao ni bočicu prihvatiti, jezik je bio skroz u jednu stranu, na sondu je u početku hranjen, tek sa 3 mjeseca smo uspjeli maknuti mu sondu, dok se jezik taj vratio u funkciju. Sad uspijemo nekako po noći, po danu baš neće, a lakše mu je vjerojatno navikao se na bočicu, ja se izdajam, tako da mlijeka... Vi se trudite, borite se s njim, da. Mlijeka da imam, pa možda još i prihvati. Dobro. Možda još i Vi prihvati. se izdajete i dajete mu onda svoje mlijeko, Da, na mom super. mlijeku, tako Pa da, da. Prošli smo zimu praktički, mislim, bez prevelikih nekih respiratornih bolesti. Ipak mislim da je veoma važno da je zaštitilo ga moje mlijeko. ipak. Naravno. A da li ste vi ste u stvari taj prelazak iz bolnice kući nakon tog boravka, vi ste medicinska sestra i to vam je sve poznato, a da li vam je bilo tu naporno, da li ste imali potporu u smislu nekakvom stručnom, da vam je dolazila medicinska sestra? Je, patronažna sestra mi se tu veoma pozitivno mi je, iznenadila me, baš se žena se založila od njege u kući do svih prava koje sam imala, upute kako ne znam za ta neka prava što imam. Ona mi je bila baš i psihološka potpora. Baš je divna žena. Da, koliko mogu pomoći ljudi oko nas u ovakvim situacijama kad, bez obzira što je to i vaša struka, ipak je čovjek tu ranjiv kad i sa svojim djetetom. Pa je, mislim, iako mi je 3. dijete, prvi put sam se našla u ovakvoj situaciji, ipak bez obzira što sam i te struke, masa stvari mi je bila nova. Pogotovo ta borba sa birokracijom u današnjoj zemlji. Pa onda bilo je problema oko pribavke nekih doznaka, više ta papirologija, više borba sa sustavom. Da, pa onda tu informacije neke su mi dobro došle. Ali vi ste kad smo razgovarali o toj, kad ste rekli odmah jasno i čvrsto da ćete svoje dijete roditi, rekli ste da u stvari ste njega doživljavali jednako kao svoje kćeri. I da taj odnos prema bolesti na neki način nerođenog djeteta izjednačavate sa mogućnošću da se bilo koje vaše dijete razboli. Da, naravno. Nije mi u nijednom trenutku da sam dvojila, da sam smatrala sad da ovo nije moje dijete ili da nije, ne znam koji su razlozi inače da ljudi ne prihvate bolest djeteta. Mislim, nitko to ne želi, nitko me to nije sad nešto što priželjku, ali kad se već dogodi, mislim, prihvati to, borit se i naći najbolje moguće rješenje koje u tom trenutku je dostupno, da. Vi ste, tko vam je još u vašem okruženju pružao podršku veliku? Velika podrška osim supruga, obitelji su mi bile mame iz župne
zajednice, mama Svetog Nikole. One su i molile za mene, postile, bile su, podrška su mi bile. O, sestre. Da. Da. Super. Veliki broj ljudi je molio koje zapravo ja masu njih ni ne znam i te mame isto su mi isto bile, puno njih iz grupe nisam stigla ni upoznati i veoma mi je bilo dojmljivo kad su mi uoči poroda i nakon poroda kad su se ponudile, ne znam, da donesu ručak, da pripaze djecu ili nešto, hvala Bogu bake su tu skočile pa nije bilo potrebe. To je bila cijela borba kod vas, ko će vam pomagati, to je divno. Ali to baš me ganulo, mislim, osobe koje me jedva da me poznaju, tako nekako baš su me ugodno iznenadile. Pa da, zato jer ste i vi njih ohrabrili, vi ste i mene ohrabrili, ljudi sa dobrim djelima, dobrim odlukama jedni druge ohrabruju i dajemo primjer jedni drugima da se može, ja? Da se može. U konačnici što ste rekli, mogao je biti ishod drugačiji. Da. Ali hvala Bogu nije, ali opet i da je drugačiji bio ishod, opet bi vi sve bili napravili za svoje dijete, ja? Da čovjek može imati mir. Naravno. Ne, ja sam se zapravo vodila se s time da s tom mišlju da kad sam saznala zapravo za taj tumor, bilo mi u glavi što ja sad tu mogu. Ja tu ne mogu puno. Bože, daj mi samo biti snage da prihvatim to, a drugo ostalo je na tebi. Drugo je na tebi. Nama je samo da prihvatimo ono što ne možemo promijeniti. Što možemo, tu trebamo djelovati. Da. I onda je operacija koja se nikad nije radila u Hrvatskoj došla vama u Hrvatsku. Da. I pitaju me da li me je bilo strah, da same to kao nikad nije rađeno, čak i suprug je isto znao, pa oni to nikad nisu radili, da li si sigurna u to? Ja sam nekako osjećala mir, jer bila sam svjesna da je to njima isto izazov, da oni neće im sad to biti neka rutinska operacija gdje će nonšalantno pristupiti, ipak su pristupili sa velikim respektom, pripremili su se, ipak nije da svaki dan tako nešto imaju za vidjeti, ipak je njima to bilo isto i na rast i na razvoj i ipak su se potrudili su se da to ipak uspješno izvedu. Da, uložili su i sami su bili svjesni ozbiljnosti situacije i toga da ju rade prvi puta. Da, i mislim da su s time su ozbiljnije puno pristupili nego da je sad, ne kažem, neka rutinska bila operacija gdje su ne znam koliko puta pristupili, pa nije sada u ljudskoj naravi da se opustimo, kao znam to ću lako, ovo i bilo jasno da ne znaju i da. Dobro. A kada gledamo sad budućnost, kako vidite što je pred vama, kako na to gledate? Pa veselim se svakom novom danu, kao i u toj trudnoći sam isto išla dan za dan, ne stignem baš predaleko razmišljati. Veselim se svakom novom danu, ne znam, njegovom prvom koraku, prvom glasu, prvoj riječi, veselim se svim zajedničkim trenucima koje ćemo doživjeti. Evo da vas još pitam, kako izgleda sad vaša svakodnevica? Vi ste sad doma sa troje male djece, evo, kako to izgleda sad? Veselo nam je, nada se, zanimljivo, nikad nam nije dosadno, puno je tu vike, cike, kao s malom djecom. Da. Zahtjevno je, ali svjesni smo da je sad taj period kad su mala djeca, kad nas baš trebaju, malo nam fali vremena za supružnika i mene, odnosno za supruga i mene. Malo nam fali to vremena samo, da nekad bake uspiju uskočiti, nekad uspijemo pobjeći malo, makar na kratko, ali svjesni smo da sad dok su mali, jednostavno to je malo fizički je zahtjevnije, ali s vremenom kako oni porastu, bit će sve samostalni i imat ćemo mi više vremena jedno za drugo. Ja moram reći, ja uvijek kad su mi govorili, kad sam imala malu djecu, ja sam u 8 godina rodila 4 djece, kad bi mi govorili vidit ćeš mala djeca, male brige, velika djeca, velike brige, ja sam uvijek otpuhivala i mislila si, ma to ne može biti. Ali u stvari tako je. Sad je trenutno fizički je naporno. To sam rekla fizički, tako sad vjerojatno će biti drugi problemi. Ali super je da se borite za to da imate vas dvoje svoje zajedničko vrijeme. I treba se za to boriti, bez obzira što su oni mali.
I bake nam nisu blizu, u Slavoniji su, pa ono baš nemamo često tu mogućnost. Ono povremeno mama mi povremeno dođe, malo uskoči u pomoć, pa onda iskoristim situaciju kad možemo iskoristiti. Pa da. Jer u principu sve na kraju, cijela obitelj stoji na tom savezu između muža i žene. I vaš savez je koji je prošao ovakvu sad kušnju, je bio onaj koji vas držao i vašeg muža i evo i Stjepana i cijelu obitelj. Da, bude zahtjevno, nekad nas ne stignemo prozboriti 2-3 rečenice od njih, već one se ubacuju se u razgovor, sad mama i tata pričaju, ne daju baš nam previše, cure su, moraju one sve, da kad mi nešto pričamo pred njima, ova starija se ispije, a šta sad s ovima, da, kad odu spavat, a zapravo kad odu spavat, već budem umorna ja prije, ove mlađa nam je teška je za zaspat, pa onda često prije ja odem zaspat, prije ja uspijem zaspat nego što se ona smiri da ne izlazi iz sobe, tako da. A kad pogledate ovo vrijeme svo, dakle, što bi onda preporučili drugima koji se nađu u takvoj situaciji? Pa savjet mi je moj bio da, po mom primjeru, da ne moraju se nužno držati tih loših prognoza, da, liječnici jesu tu da upozore na najgori mogući scenarij, ali ni oni čak ne mogu prognozirati, da svaki slučaj je slučaj za sebe i ako netko ima određenu dijagnozu, ne mora znači da će ishod uvijek biti isti, uvijek ima pozitivnih priča, uvijek ima pozitivnih završetaka i sretnih završetaka, da jednostavno da pruže djetetu svom šansu, da možda uspije doživjeti dobar ishod, a ne da mu presude već u startu. Pa da, i vaš Stjepan se pokazao kao borac. Mislim, što je sve izdržao, pa to je nevjerojatno zbilja. Od malih nogu, da. Da, i preživio i adaptirao se i ovo sada, ovo kad mi cijela ta vaša komunikacija sa njim, njega sa vama koja, dakle, ta u tišini gdje vi njega pratite, on vas, da, koliko je to sve složeno i on to sve, kažete, super. Jako je vesela beba i kad se nasmije, mislim, baš je sav svijet je moj. Da. Dobro, Anita, evo ja vam čestitam, meni je doista toliko sam zahvalna sam Bogu da i vama da ste pokazali takvu hrabrost u toj odluci, mislim takvu, kao što kažete, to je prirodno da ste se za svoje dijete borili, ali s druge strane, evo, dali ste svim ovim liječnicima priliku da naprave toliko dobra, jel, kako te odluke koje donosimo, dobre odluke, nisu samo za nas dobre i za našu djecu, dobre su za sve druge ljude. Nismo ni svjesni zapravo kako će se to reflektirati. Tako. Čak i mislim, u sadašnjem trenutku, u budućnosti ne znam kako će se to odraziti i na zdravstvo i na dalje na medicinu cijelu. Da, koliko će ta odluka jedna da se poštuje život djeteta vaša i vašeg supruga, da vašeg sina zaštitite, što sve ona sad donijela. Ne samo da evo vi ste dobili na kraju dijete koje je skoro zdravo, još malo pa će biti potpuno samostalna, a mi smo svi dobili evo zahvat koji se napravio u Hrvatskoj i koji će biti u službi drugi. Evo ga. Hvala vam puno na ovom razgovoru i evo želim puno sreće vama i vašoj obitelji. Hvala i vama. Vama, dragi gledatelji, puno hvala na pozornosti. Ja vas pozdravljam do sljedeće prilike.